बेलेखाना हामबाय दिनै जों दिल्ली फैमानि बिसेस खालायनाय दिनै 5,371 जनानि जे 200 कोटिनि प्रजेक्ट दिनै रामदास आठावाले जी एम्पावारमेंट एंड सोशल जस्टिस मिनिस्टार बहु राम के चिठी सहीनाय बिनि पियर ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट चिठी रहरै जुवेल रामजी चिठी रहरैनाय दिनै चिठी सिगिया आबुना तिब्राहानि बरक सिनि रिटा सिनि दंनि कयो बरक आगियो जे दल दंमोन निजिनि मान दंमोन अब तो दल आलादा आलादा बुंबा मान मासानाय हायपानो ताबु जे 5,371 जननि नग रक ताई एग्रीकल्चर बेस रक ताई बागतग रक पालिजांनाय रक बसिम रनो दाति रना बगैनाय बो साका चिनि मिनिस्टार तो तिब्रा गभर्नमेंट तागिन एप्रुव थाइसि रका गबागैनो जों बोसोरनि सालाव जे 18 दागो लामा कासुना मोनि लामा कासुना नांगौ तामनि थांखि तिब्रा गभर्नमेंट माइनस पास खालायजा जि बिसेस खालायसिनि सीएम मानिक साहा ब बुं सातसा रिनेमिं बुं रिदखमनि सिनि रिनेमिं कमिटि दंगो टिआरआई आबनो बखलायाखै रिदहरो अब पैसासो नागिया जुदि बुं सालायना सिबिसि आव एडिटिए रंनि सुक्तियाव दं गते गायसे हांखांके बेलायखनो हामबाय सिनि रामदास आठावाले जिले जाय सिनि बिनु निगालजी प्रबारी जों ताई तिब्रानि एसी ताई उबिसिनि बरक मोजाङै दङ जों आरो मिटिंआव सालायया बुंनिफ्राय 400 कोटी मत प्रोजेक्ट कथाय दंमोन न तामनि थांखे मिनिस्टार सान्तना चाकमा ताई मिनिस्टार सुधांशु दास बरंनि जे प्रपोजल फैजा जोंनावनो एप्रुवेल कार्य जों खालायना बागैनाय जों कयका जोंनि मिनिस्टार कसिका आबनो ओबीसी रंनो ताई एसी रंनो बेलेखनो खाकसांना हामबाय मारबो तामनि थांखे जों ओबीसी रक दङ एसटी रक दङ प्राय 21-22 टा खालायखांगौ एसी सिमिसि 10 टा एसटी के 20 टा जों जदि गभर्नमेंट बासा खांखे ताम जनरल सिमिदा सीएम दंसिनाय एसटी के सीएम नांनानै दा ओबीसी के सीएम नांनानै दा तमो एसी के सीएम नांनानै दा माइनॉरिटी के सीएम नांनानै दा हायना बरक पंग्र तामतो सि सिटी के बाखांखे आरो नि जनरल गवर्नमेंट जों बसांग वन सबायनाय जों खनाय गते गायसे हांखांखे सिनि रामदास आठावाले आं प्राइम मिनिस्टर चिठी रमानी होम मिनिस्टर चिठी रमानी ताई राष्ट्रपति चिठी रमानी बाबनो गाहाम के नायखा नायने आरो साका नंगौ अरिजिनल कपि न तास कमादि तो ने इनका बो बिनि पासवान सेक्रेटारि साका होम डिपार्टमेंट मीटिंग पे मिया मीटिंग थांगा आमा का थांगा चिनो जे 12टा 13टा जे एकट दंमोन टीएनबी एकट बाय एटीटीएम बाय तिब्रासानि मथानि एकट जों आरो दुलि रेखा तांनै हांखे अबनबो राखना बरक मोटामोटी 2-3 मास जों रिजाल्ट मानानो बरक मिनिस्टार सालाय थनायो ताइबो सामा पार्लिमेन्ट मीटिंग पिनाय होम डिपार्टमेंट आपुते वकिली आरनाय तिब्राहानि बरर विशेष खालायनाय सिनि बरंनि बिसिङाव आगियो बीजेपी साबाय दं एसटी रकनो बीजेपी फैयाखै मिनिस्टार सारनाय सीएम सारनाय सार रेडी आपले आब्रो राम पद ताई दाव तो ताई जिसने भन मानानि जबनि रुली आपले आबन बागैनो ताबुक सिनि बीजेपी सरकार आगे कांग्रेस सरकार तंग्रु सीपीएम सरकार तंग्रु दाबे जे फायनाय साउंदां दंमोन एताव नि डेभलप देबाय दिनै माने साहा कास होय दं
indirect lang abo kahang kon sai nga ba nyo biblop debai ko sini manik sahanole tin boro avoid chikena tamni ngke BJP kesang Delhi ni BJP ro khamyang yable Delhi ni Home Minister khamyang yable Prime Minister khamyang yable boro wasung khlai dis ni nyo chithi ro to ngka ke sini Rashtrapati khamyang yable sini Minister level lo sini Ramdas Athawale ji bos kai to imu to angoma ke Minister ang yo to bo direct ana frungu bini sierong siniriru bini pierong siniru bo ani ko Debbarma party ko party ni ko ni Debbarma president ni sinili nai home office lango appointment kairu onyo jaga bo appointment kairu sini Debbarma pahar ni borok parani borok ya ke sini bigas bau phangkha onyo phangkha ai sini darba pierong no tlangi thangi nai rana je kuno boni thaniwa binrok manga BJP rok phayo binrok manga onyo party borok phayo congress borok phayo borong phan bo ani soi bai ham kan ka saw ni bo ridu be no no bo mo yang pi kan borong ko yo sing edisi ni mur bawa sip oti prani CM bai biblop dem ni bagai boro kasma bo mayang tongo tai northeast ni joto all India ni ngkorong sini bagai si kesai tongo huni saw boro abunang manik sahajino tai biblop dem nang request thayo tangai narok sukti ni khilap ba narok sukti jesu khlaija CPM bai BJP ni khabar ai congress ni khabar ko sai sila purikha bang yagi no paikha baro agi no sam ko kaham ke dokhol namalo baro etok thai klang thangka gawan pikla hani boro nobun koyo nango koyo na yo basang na 18 tariko je lama kapna honi lama kasno nango Tripura government chapna nango India government frunga nango aro BJP buta handi motha bota handi CPM bota handi Congress ta handi sin boro tabu ek na nango te kesa dukhor bishay edisho je sakit lang ni miawo result na kan sawo bong ni saya officer ng saya nukna ba tabu kaham ke motharoni central government nai Tripura government je chukti mani 2 বছর মতন থাকা আপনো কাহামকে ল্যান্ড রাইট পলিটিক্যাল রাইট আইডেন্টিটি কালচার ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট আবার তাম খানা নাই বড় কাইসা ফ্রেমস নাও নাই সুইনা নাও অব ব্রং থ্রেন প্রকাশ ফাইনা নাও আব গভর্নমেন্ট সালাই নাই মাইনাস কারি নাই দিলি ফাইনা নাও সিনিলে বেবাং নো ফাইজা সিনি মাইনাস ইন তো ইন্ট্রোডাকশন ইন লাইন পারমিট foreigner issue, industry development, angka more power, ADC delimitation, separate police force, tai rehabilitation, tai mortally, sinro point narka, baro namaro, abonobo, punghuna punghuni bahai ke nai, samari hai ke sri nai, oma hai ga hini kaisa, boy atar kari nai. Government berok motha tai government lo kasulai nai borok minus kari na nango tamu minus kari je tak bus rango sung government no sithi ritiniwo uncle bikera khol tongo ba bosini advisor ni chairman ba tai tien bini chuki tongoni ba sung bini bung rojak sung meeting go hangke abono motha di dabi no sung sini TUR sini ko kari nai kari wei sung sampangai abona hani borong nang sawo tahu sini sento Tripura pai inko Delhi pai ka sini SC ubi sini minister hangka sini Ramdas Athawale sento sini Tripura hani barono SC rong tar din yable singulta khasi khlai si bare 500 koti ni bong sam ako gi tongkha sengsorong jak rang rohayang tongkha ngawai nang hambai ro ani logo jiten motongo jiten lo official somonde kaham ga saimano bin hani usrna tongo ngajak jiten ni bahino কতগুলো প্রজেক্ট abo boklaikya bono approve rungang bagine government sikya abana jodi government of khlaya ka sing abana tui ba no khaine
जों ते kaisa angke khumulungo kaisa जों degree college pass kuti bai samplaine ango sanga finance chini finance secretary kok khalakya borsao noroba pilao rang finance ko finance rang ko ba travel ka jono tangai noro higher education mar ba higher education bagin singaro college flow ka government flow ya bo happen sing kaisi english medium ni college ba B.Ed college ba health nursing college flow le abo se tangai nang ha ke mar ba ban chamane happen ang sign ka ble higher education director organization Debbarma ni sawo ngata buang because of no su ko jong sungo bono o meeting ta kinudi nang samay rudi gangke because babu nang te ko nang sungo bo borok kaham borok ko ne CMC boni ko khna yang gangke o director no ya konek man sakah ni sawo bo su no ya kang tam khai nai ngawa kai nang sini ramdas athawali no CDC kya bono khanya bagine bojo le ngoro rohnaku o director to hangka sini bagi teu han bo kaisa usanga ang prai 6000 borong ni bagai kono sewa kaina ni bagai nai ang dorgo serta abo tabu pun khanu khlai je kya nga bagai no tibrahani borong na ngobo konya nai konya musungo sung mo thapano khlai di dijihan tadi sing tiba sarke je kun sabawa ya kemana nga sung thunjangnai kemanai apa no home department jeng no assurance ka borok nai tongo tai ko dino meeting pai jang ka jeng dili pai para pai nai ja ti bro pai sini ja belaka na kambai